Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini long ki khubor ba menta kasngi. Habadan jingkit kli ya ka jingkit upat ba don kam ban pendam yaladi ba don kanong rem ka baskham ban long unong yalam pat ba pinsngo u MLA ka 17 North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum men ha ka khatn riu trek u kala lingkot ha ka jingpenya so sha ka seng thamai ka Voice People Party bala lam khmat do ba Arden Miller basayawman uba Adelbert Nongrum ubaladep ICT ino kam kum u MLA ka Shillong non sha ulam phanga yung dorbar thau an uba medba min ha ka khat artring u kala lingkon ula rungno asha ka seng VPP but yo sendan banyakhun election MLA arhajar arplai pinsngo uba Adelbert Nongrum haga kenta jongka jingai jingkran uba Adelbert Nongrum usange shiminit AA bandem kho siu ban panmam na ukpa la jong balaklan ban num sngosi yala ujong ukun ba ula ino yakaseng knam Subamat may nga bathamtang pipapa kalit no sa slajong showy pagkapatay papa ngantip yaki ego bangalit kipor nga berngam yipi ban ngong na pimi ban kersan yo tondong elam ubakam ngiram mati kipor ni na yen nera pim kersan paliu subashong na yen namar ke ego pis bakla ngampok bangar ng bakla ngampok di khon kiti pating joma kin bakla papa ngit pima ye ke bakla joma ngalong innocent hagan ke jingrung ke joma si politics ngala sya elam bakla man ngampok man sya elam bakla ban ngampok ro ban elam bakla dengan bat scam ye ke kentin ke pipi ong nga ngapok ban rong si politics wat le tagi baba ngri le ya ke badai kulisi bur pipi kisanjur penban ya dia kasang perthai kasang perkhat kade ban sandur ya ka lawi jong ki longdien ki pateng ki ban kha chani sa perthai ndai sofi pa bangi pek ya ki ni kita ku bangi om ki khwan nan toy simet ki transnam ki ksarnem pei ki rem dorba ki khlea thang ki chuat lapa Kabangan lu barong bagi day tangki suri kok sri lambro. Unong mikmat kadu kasgi ka khalamat ka bakado. Suwa ba dukot mensim. Unong bi ngadang klay. Lupo kan bat bi itu syuki. Day tang ka state reservation policy. Kabangan tawa mamaong bakalang outdated. Mengijay penrio kasi kani gidon. Saupo kalau kiwe kalau mengidon kani yo saupo kalau kiwe idon kani yo saupo mata daw long outdated don't come ban review ban revamp don't come ban penthmai ban kiminya maklum dale siliang ya kita di prado prasnam ki para jaj benrio jongka mekhaya ko jungi lagi khasi jantia bertigaro kenapa gilai ngini bak jaj beriu jungi hadir san posnam kan kio ngi san posnam mawara konsultan nasaba daki pola daki folklore kitu nanga ban nabi ngi pai ba athai kunum kelet dai ta state reservation policy ki phatiap na kasuki hapo ka assembly lai ingat rai kunum kelet kita bohong ki jad beriu haswa banyak sebelah susu nangit sempurna long limo badan kompresiden rambat mapi turun ko rensang mapi turun hantu kejing tiplan cuma pansya nomor kadau nas mau scam nas mau klaim wadan bom baret piti kena mau pilih bagi kita gihe keran ngamong pium de gihe keran gihe spa kama suam kijop dia dak tu balana kijop ke luti senon ya ka lawe joki longdien bagi poteng kujoni kani kamja ka constituency joma 17 North Shillong constituency hakeleng jokari